harus ada marah-marah guys di bos ya. Iya. Ruwet deh kita mensorol itu. Marah-marah bae bos kan. Kapan kita ruwet? Yang kompakannya. Dinaikin mau usahakan kayak kudu ya. Yuk, boleh. Sampai oli-oli mana. Premen ini bro, pada tutup di pasar ya. Bukan si maaf sing ngarep copet. Datang ke bosnya marah-marah. Aduh, sok sabuk gimana di tempat lu. Candas ya. Tapi lawan bos itu ya. Kami dilawan bro, sabar kali. Mau merunjak nanti. Kami dilawan. Itu sapi ini, besok pakai dia tuh. Yuk. Yo dipilih. Yo kaos blodok dipilih, kaos blodok dipilih. Blodok dipilih, kaos blodok dipilih. Bang, kasih apa bang? Kaos blodok. Coba. Pansor, Wih, pantes ganteng. Yorlok, bejot. Salah di kita kacak doang, iki lagi dagang acak-acak, korak kah? Wala dia, punya orang acak-acak doang. Dipilih kaos blodok, 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 dipilih. Emang dagang apa? Kaos blodok, Ki. Kaos blodok. Blodok mengempang. Pirai kine. Murah selawewu. Ih, makanan temen. Bejot di kimaku ikine ki kono nempel. Bagus iku. Tuku siji. Wah, target gitu. Slow. Kita ngeleng dikit. Perhatiin oke? Aman orang ini. Yuk. Kita pusing. Iki eksekusi. Di scanin baik kita ngalihkan perhatian isi sing eksekusi bae langsung ya. Oh siapa itu? Yo ya sih sing enak bae. Mak, tolong capek. Ding, 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 ding. Tadi gawa. Duh. Coba dibuka hasilnya ko. Alam bro. Lang dikit. Oh, libukan ka na sa toran din na mah. Wala. Uy, bro. Batangan emas. Iya ta. Oke, ngedelang ke. Mana gak ke? Mana ke? Ya, Ini kudu gedelang. dorong. Dibuka be lah ka wong iki. Cici. Lumayan sih duit bro. Oh. Waduh. Lumayan sih bosor marah-marah iki bakal. Oke, lumayan nih ke duit ya. Coba hitung Untuk harap bagi ya. Siji, loro, gina kita ko. Iya. Ya. Terus Ko, sira. Iki gina si bos, enon aja rewek. yang ko dimin gak enak temen. Lepremen ka. Kung kita sing pada pegal jasir muradil. Oke, ana garis yang lebih tepat mah. Iki sira cekel dimin ke kita bos duit karo HP dibagi. Arane kita gak pada be pegal melayu nih mata-mata ku apa ga modal mata aja. Lah ya mau sira ngebagine konon.
Anda adil bay premen. Ari adil mah enda ketua bae sing ngebagi konon ko. Primen. Enak ketua bay. Iya. Ko tuntuan maning. Ya wis ketua bae kok Oke, ngebagi. nyeh don kali maning batik ya. Aja tas maku. Hilang akan jejak iku, hilang akan jejak. Arne masih gawe jejake masin kita. Kimer kantong bae. Lah, cabut. Digina makan bebas ora? Di cocok, Ces. Kena tewe. Setan dong ini gini. Mana pengen, Bro? Apaan emang? Gerakan ke tas ini. Oke, anu tak tas ya. Ini tep tasku. Yes ga. Ngonjok. Iki tas iki bagus temennya. Apa gena tete kita bayar tah? Rupanya emang bagus sih ya oke. Masih kualitasnya standar lah. Dua anak buah makanan Niki. Goblok ya. Seorang makanan Niki orang teka-teka orang nyetor-nyetor. Dalam maning maghrib. Seorang makanan Niki. Orang kau panak rabi lagi kereakan rumah. Ngejaluk muangan. Rabi orang ngeliwat. Anak buah orang nyetor man. Lu apa bener Bro, bos. Dengan di bae. Seorang yang bener kaiku. Pasar mau sepi warago. Nonggo-nonggoni. Tapi ana hasil sih, Ji. Mana hasil? Slow. Coba kau setoran aku. Duduk akan sel. Ko. Lumayan. Si Jimani ko anak ko. Nan, Anak ya. lumayan di dalam ko Android di ko. Aduh. Masih mulus kayak makai kempol si Ika kah? Ko. Wih, bener ya. Nunggu di bagian ki, gina lumayan lah mangan bengi ya. Iya. Oke, iki jatah sira. Iki jatah sira. Wis ya. Tunggu dikit ke. Balik anak rabine wis. Nonggo nih. Lah bos. Primen di gini rongnya doang iki. Bogo lamun oleh makanan niki mah anggur kena dewek ong lor dibagi nguayai ka. Baru kenen makita menurutnya kakan nur papa dosa setitik mah. Tidarannya apa ga? Jadi gampang ngebohong iku dosa setitik doang mayo. Kowe kapan-kapan magena dewek be nyopet aja setoran maning. Dosa telah. Ruwet. Mang, batu kita yuk copet yuk. Anak apa wah? Ada copet. Copet. Iya. Yuk. Lah, iki bocahnya mencopet kita. Paling jai kini. Tolong woi. Paling ngere ki oi. Tolong mang, bocah warga dusun tuh mang. Paling jai kini. Tolong woi. Woi. Paling jai kini. Tolong woi. Paling ngere ki oi. Kenapa ke? Nyolong je bang. Maling ini neki. Maling. Bisa secara baik-baik. Yes. Pergi baik Main mati sendiri. Santai. Sirna orpa apa tatong? Orpa apa mang? Oke, yes. Makannya aja main hakim sendiri, woi. Ikutnya apa? Curak gigi ya? Curak kan. Jangan lupa gebuki saya. Habis itu like dan subrek. Terima kasih. Woi, balik kita. Ya, 1, 2, 3.
Kenapa? Anak beli coklat doang. Bejot. Kana. Kenapa? Di mesem kasih kau dikit. Gal. Udah 3. Mang, bantu kita yuk. Ya. Dih, gena tete kita mah bagus iki. Bahannya mantep. Kualitasnya keren. Warnanya sangat cocok gena tete kita iki. Iya. Kan ngapain lunga-lunga nih? Lunga enggak? Lunga. Kita Lunga. kamera. Ngelewati kamera. Ya. Lah kenapa ya? Brono. Iya. Langsung Ya. Kena saya. Enggak. 3. Kaget. Untung orang lapar. Kayak asli.